I greet you all in Jesus' wonderful and lovely name. Baie dankbaar dat ons saam in die huis van die Here kan wees vandag. Baie dankbaar ook vir elkeen van u wat inskakel op sosiale platforms. May the Lord bless you, touch your lives, renew you this morning. Ja, kan ons kom op die plek waar hy werklik ons al en ons al is. In the past 2 weeks, I have shared with us on where are you going and also on where are you now. It is quite important that we spend time with the Lord in order to answer these questions, as they offer and provide direction as well as purpose to our lives. Many people go through life without either of these things, whilst the Lord wants us to live with both purpose and direction. Can we truly say this morning that our lives have direction and purpose? Can we truly declare and acknowledge what our destination is? As you think about these things and keep it in mind, I'd like us to take the next step in our journey. And therefore I want to invite you to open your Bibles in the book of Joshua, the 7th chapter, and we'll be reading from verse 1 to 13. Joshua, the 7th chapter, and we'll be reading from verse 1 to 13. Joshua hoofstuk 7, en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 13. Voordat ons lees, kom ons sluit dit ons oë. Here, ek bid terwyl ons staan by die woord wat ons geopen het. Bid ek dat hierdie woord vir ons lewend sal wees. En vandag lewend sal word. Ek bid, Here, dat hierdie woord vir ons sal kom tot ons harte sal kom spreek. En ons lewens kan inrig, ook volgens dit wat u met ons deel. Come, Lord, and help us to hear your voice this morning. I want to ask that you will hide me behind your cross, so that I might not be seen, but that you might be seen. I know that the cross is empty, the grave is empty, for you has risen. But will you reveal yourself in your splendor and glory today, also through your word in our hearts? I pray this in Jesus' name. Amen. Joshua, die 7de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 13. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bandgoed, want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda het van die bandgoed geneem, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Daarom het Joshua manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Aven lê oostlik van Bet-El. En hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land. En die manne het opgetrek en Ai verken. Toe hulle by Joshua terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie. Omtrent 2000 man of 3 of omtrent 3000 kan optrek en hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe met 'n tog daarheen vermoei nie, want hulle is daar maar min.
So het daar dan van die manskap omtrent 3000 man daarna toe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim en hulle verslaan op die afdraan en die volk se hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe. Hy en die oudstes van Israel en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. En Josua het gesê, ag Here, Here, waarom het u die volk ooit deur die Jordaan laat trek? Om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig. Het ons tog maar besluit om oor kan die Jordaan te bly. Ag Here, wat sal ek sê? Nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het. En as die Kanaaniete en al die inwoners van die lande hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal ons dan vir die grote naam doen? Toe sê die Here aan Josua, staan op. Waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbod oortree wat ek hulle opgelê het en ook geneem van die bankgoed en ook gesteel en dit selfs eintlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee omdat hulle self geband geword het. Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die band onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self teen môre. Want so sê die Here, die God van Israel, daar is 'n band in julle midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat julle die band onder julle verwyder het. Tot sover. Ons teksvers is opgeteken in die 10de vers van hierdie geleesde gedeelte. The text for meditation is verse 10 of Joshua 7. En hierdie vers sê, toe sê die Here aan Josua, staan op, waarom tog lê jy op jou aangesig? The Lord said to Joshua, get up. Why do you lie thus upon your face? Get up. Staan op. I want to title today's message, What Holds You Back? Wat hou jou terug? Ek dink dit is van kardinale belang dat ons moet oplet en agslaan op die boodskappe wat heiliglik uitgaan en tot ons harte gespreek word. It is of utmost importance, imperative that we shall take the time to sit down and consider God's word and our lives carefully. Is ons lewens, are our lives truly according to the will and the word of the Lord? Or did we compromise? Did we move away? Did we adjust along the way we followed? Nadat Moses gesterwe het, neem Joshua die leidsels van Israel oor om die volk te lei. Joshua het by Moses geleer hoe om voor die Here te wandel. En daarom het hy ook geweet wat die Here van hulle verlang het. So baie mense sê, maar ek weet nie wat die Here wil hê
te neem, soos die Here aan hulle vaders gesê het. Daarom stuur Joshua 2 verkenners uit om Jericho te gaan verken nadat hulle deur die Jordaan getrek het. The Lord allowed the Jordan River to dry up so that Israel could go to the other side. And as the people of the land heard about it, their hearts were filled with fear. They feared Israel. And when the two spies entered into Jericho, they went into the house of Rahab. She hid these two spies who came out to explore Jericho. And when the king sent some of the soldiers to her house, she ensured that they could not be found and said to them, "Our hearts have melted and we are afraid, for we have heard what the Lord has done to you and for you." So on their way to conquer and enter the whole country of Canaan, Israel had to conquer Jericho. Maar die Here gee aan hulle opdrag. Sy opdrag was baie duidelik. Jericho moet met die manvloek getref word. Al die silwer, al die goud, al die koper en yster voorwerpe in Jericho moes geneem word en gebere word vir die Here. Geen mens mag daarvan geneem het nie. Maar verder aan moes alle ander goedere vernietig word. En alle lewe moes uitgewis word. Dis wat het beteken om in die manvloek te trek, is om dood te maak. En omdat die eersteling heilig is aan die Here, en Jericho die eersteling was, het die Here hierdie opdrag gegee. En hy plaas 'n hoë premie op gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is beter as enige offer wat ons offer. The Lord calls us to obey Him, not in part, not only sectionally, if I can put it that way, but fully. Die opdrag van die Here aan Israel gegee was dus eenvoudig. Doen wat die Here gesê het en hy sal met julle wees. Wyk af en julle sal self 'n vervloeking, 'n ban word. And so Jericho was taken in, and the word of the Lord carried out. After Jericho was conquered, except for the lives of Rahab and her family, which were saved, because she did a favor to the people of Israel. They moved forward
taking in the land which God has given them. And next, the next area that they had to enter lay east of Bethel, a small town called Ai. It wasn't a big town. And so the spies said to Joshua, do not send the whole army. It would be unnecessary. Just send about 2,000 or 3,000 men, and that would be sufficient to conquer, overcome, and take in the town of Ai. And so he did. Wat eenvoudig gelyk het. En as ons eerlik wil wees, eenvoudig moes gewees het. Ontvou, en nie so eenvoudig. Israel trek uit, maar moes vlug voor die manne van Ai. Israel kon dit nie verstaan nie. Dit het nie vir hulle sin gemaak waarom dit nou gebeur het nie. Hoe kom hulle deur die Jordaan droog grond? Op droog grond. Die Here laat die Jordaan opdroog sodat hulle kan oorbeweeg na die ander kant toe. Daarna kom Jerigo, 'n stad wat versterk was en hierdie mure sink in die aarde in. Maar Ai, 'n klein dorpie, voor hulle moet Israel vlug. Joshua is verslaag en hy kan nie verstaan wat aangaan nie. Here, ons het dan gedoen wat U vir ons gesê het. En ons lees dan hier in ons geleesde gedeelte waar Joshua na die Here toe draai, hier van vers 6 tot 9, en hy sê, toe het Joshua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe. Hy en die oudstes van Israel en hulle die stof op hulle hoofde gegooi. En Joshua het gesê, ag Here, Here, waarom het hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons nog maar besluit om oor kan die Jordaan te bly? Ag Here, wat sal ons sê? Daar het Israel vir sy vyande die rug gegee. En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal ons dan vir U grote naam doen? Joshua was clearly dejected. He couldn't understand why all of a sudden the Lord turned away from them, turned against them. Why did things not work out in the way that the Lord said it would? Why the change? They were going to Canaan. They knew their destination. They knew where they were going. They knew where they stood in their walk with the Lord. They obeyed Him. But all of a sudden, they were defeated by the least expected enemy. Ai. Joshua cried out to God. He questioned God and the Lord's decision and even direction. Does this sound familiar in any way? Joshua questioned God's decisions and direction. Ag, het ons maar aan die ander kant van die Jordaan. Hy vergeet die Jordaan het opgedoen op 'n goddelike reis en het ons nog maar daar gebly.
where everything went so well, all of a sudden, the tide changed. And Israel experienced hardship and heartache. 36 men lost their lives. And the question was, why? Why? Is hierdie nie typies hoe ons lewens ook maar loop? Is dit nie sprekend van ons eie ervarings in ons lewens? Here, ons het gedoen wat ons moes, maar nou loop dinge nie meer so mooi nie. Here, skielik is daar teëspoed, maar tog het U gesê dat U met ons sal wees en dat ons voorspoedig sal wees in al ons lewe. Dis op hierdie punt. En jy kan terugkyk op jou lewe en sien hoeveel mense loop nie meer saam nie. Jy kan terugkyk op jou lewe en sien hoeveel mense het opgegee, want is op hierdie punt wat mense opgee. Dis hier waar het regstap. En die Here blameer vir alles wat verkeerd loop. En dan verklaar dat dit nie die moeite werd is om die Here te dien. In this dejected state, the Lord did turn away from Joshua. Sorry, correction. In this dejected state, the Lord did not turn away from Joshua. As Joshua sought the Lord still answered him. So when you are dejected, it's not to say that God does not hear your voice, He does not hear your prayer, He does not answer. Joshua was dejected, and still the Lord listened, and He answered him. And the very first thing that the Lord said to him was, get up. Joshua, get up. You cannot stay where you are and think that you'll receive all the answers. It is only when you get up, it is only when you rise that you'll be able to hear and see that there is something that actually holds you back. In a dejected state and mindset, you just look down. You cannot see what goes on around you. But when you rise, you can see there's something holding you back. Iemand het eendag die vergelyking gemaak tussen 'n hoender en 'n arend. Die hoender pik op die grond rond en sy oë is altyd op die grond gerig, baie laag. En hy kan nie veel sien nie. Die arend sweef hoog. En hy het 'n baie wyeer visie en sig van waar hy is. Dit wat 'n probleem is, raak klein vir die arend, want hy styg op bo kan die omstandighede. Ek het eendag 'n storie gehoor en ek het dit nie getoets nie, so vergewe my as dit nie akkuraat is nie, maar ek dink daar is mate van waarheid daarin. Hulle sê as 'n kraai 'n arend aanval en op sy rug gaan sit, dan probeer die arend nie terugbeklei nie. Hy styg op en gaan vlieg en hy gaan sweef. Want iewers kan die kraai nie meer bly klou nie en dan val hy af. So wat het ons nodig om te doen? Staan.
Rise, get up. En daarom sê die Here vir Josua om op te staan. Want in sy verslae toestand sal hy nie kan sien en hoor wat hy moet nie. As Joshua rose, the Lord said to him that Israel sinned and did not obey his commandment. Joshua thought in his mind, Lord, we have done everything. But then the Lord said, no, Joshua. Israel sinned. They did not obey my commandment. They took some of the stuff, some of the things which I instructed them not to take. And therefore, Israel would not be able to stand before the enemies unless they rid themselves of the things that did not belong to them. En toe ek dit lees, val iets niets my op. Ek sien iets raak wat ek my hele lang nie raak gesien. In ons lewens skuil ons so maklik agter die onbewustelike dinge, die goed wat ons nie van weet nie. Here, ek het nie geweet dit is verkeerd om dit so te doen. Here, ek het nie geweet dit is sonde nie. So Here, jy kan dit nie teen my hou nie. Is dit nie ons redeneer nie? Is dit nie ons baie keer dink nie? Here, ek was onbewus daarvan. Ja, Here, soms tree ek daar buitekant u wil op. Maar Here, ek het nie van beter geweet nie. Het die Here nie gesê sy volk gaan te gronde wees gebrek aan kennis nie? Nou as ek hier vir 'n oomblik na ons aardse stelsel toe bring, in law, if you did not know, it's not an excuse. Ignorance is not an excuse. Onkunde, ek het nie geweet nie. In ons regte is nie verskoning nie. Wat sê die regstelsel? Daar is genoeg kundiges wie jy kan gaan spreek om jou dan te lei om die regte ding te doen. So om in die hof te staan en vir die regter te sê, "O, edelagbare, ek was nou nie bewus daarvan nie. Ek het nie geweet dat dit nie so hoort nie of wat ook al." Sal nie in jou guns stel nie. And the same applies to the Lord. For the Lord said, "I'll give you my spirit to lead you in all truth." Ek gee julle my gees om julle te leer en julle te lei in die hele waarheid. Ons dink ons is outomaties vergewe vir goed wat ons onbewus doen. Was Joshua bewus van wat Achan gedoen het? Nee. Inteendeel, ek dink die groter deel van Israel het niks geweet van wat Achan gedoen het nie. Ek dink hy het dit in die geheim gedoen. Miskien is daar een of twee wat hom dalk gesien het of vir wie hy dalk gesê het. Die skrif gee nie vir ons daardie inligting nie. Want Achan het nie die goed gevat en het ook geloop en gaan bære in sy tent nie. Hy het 'n gat in die grond gaan grawe en dit begrawe. So hy het dit toegehou. But still Israel was doomed for destruction because Achan took what did not belong to him. The fact that he didn't take much does not matter.
Or when we disobey, don't do it. Die woord van die Here sê, jy weet om goed te doen en jy doen dit nie, is dit ook vir jou sonde. The mantle he took had to be destroyed according to God's instruction. All the silver and all the gold belonged to the Lord. But still he took some of it. At times we also take what belongs to the Lord. But Lord, my little bit won't make a difference. And nobody will know. God knows. He saw Abel taking it. He knew. He knows everything. So my time, my money, my energy, and all the things that the Lord expects from me to give unto Him, it belongs to Him, not to me. He's the one who gave me life to be able to obtain it all. So when He says, this is what I require from you to give, and you hold it back, you cannot expect to be blessed. Israel was on a journey. And on this journey they had to learn to obey the Lord's commandments. They were en route to enter Canaan, a land overflowing from milk and honey. It had more than what they needed. But Jericho belonged to the Lord. Jericho belonged to the Lord. Jericho was the so-called first fruits. Eersteling. Net soos ons ook nog onderweg na ons bestemming. En moet ons leer om die Here te gehoorsaam. Nes Israel moes doen, moet ons ook doen. Maar wanneer ons uit God se wil uitgaan, bewustelik soos Achan, of onbewustelik soos die breër Israel, sal ons 'n band word. En dan help dit ons nie om God te blameer en verantwoordelik te maak. Dis dan wat ons moet kyk na wat hou ons terug. Want net miskien is daar iets in jou lewe, iets in my lewe wat God nie behaag en wat die Here wil hê ons moet afneem. Israel moes hulle self ondersoek en hulle moes hulle self heilig. The same applies to us. We have to dedicate our lives to the Lord, and we have to rid ourselves from all that isn't of Him. If we don't do this, then we will be held back and prevented from growing and prospering in the Lord. We shall always miss the abundant life which God meant for us to have. And please, for a moment, forget everything you've heard about prosperity teaching. I'm not on that this morning. But the fact that Jesus said, I came to give you life and life in abundance is what the Lord refers to. So I'm not standing here today and say, do this and God will do that. And you'll prosper and be blessed and all of those type of things. What I am saying is, honor God by obeying Him, and you'll see what He can do for you and for me.
I want to close up this morning and I want to ask you, do you long, not just a quick wish, do you long to reach God's desired destination and fulfill His will and word in your life? Do you long to reach God's desired destination and fulfill His will and word in your life? Then search yourselves, search your heart, and rid it from all that is not of the Lord. Rid yourselves of all that does not belong. Israel moes hulle self heilig. En toe Achan aangewys was as die skuldige een, was 'n belydenis. Ek het gesondig, Here, ek is jammer, vergewe my. Nie genoeg. Israel moes hulle stroop van alles wat verkeerd was. Wat het dit beteken? Alles wat Achan gevat het, is vernietig. Maar Achan en almal wat aan hom behoort het, is ook vernietig. Achan is 'n familie doodgemaak, sodat die Here sy toorn kon afwend en Israel nie meer 'n band kon wees. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Wanneer ek en u onsself moet beginne stroop van wat nie uit die Here uit is nie, wat beteken dit? Maak dood julle lede wat op die aarde is, soos die skrif ons leer. Moenie streef na hierdie ding nie, maar streef na dit wat daarbo is. Wat hou my nie terug in ons lewens? Is ons bereid om die Here te soek, sodat hy vir ons kan wys wat ons terug is? Of bly ons in ons verslaande, in ons slagoffer mentaliteit? Want jy sien, ek is mos altyd die jammer, ek is altyd mos die arme ou slagoffer, sonder om verantwoordelikheid te vat vir wat ek gedoen het. Blameer ek God nog vir alles? Of is ek bereid om op te staan, verantwoordelikheid te vat en alles neem te lê? Get up, is what God said to Joshua. The Lord also wants us to get up today and to seek Him. Seek Him so that He may reveal what holds you back. And then, when He revealed it, rid yourself thereof. Be holy, for I, the Lord your God, is holy. We cannot get away from this. It will never change. God calls us into holiness. Daarom sê die Here ook vir die kerk in Korinthe, deur die pen van Paulus, gaan onder hulle uit en raak nie aan wat onrein is nie. Sonder julle af en doen nie wat verkeerd is nie. Heilig julle self. Is ons bereid om dit te doen? Of gaan ons die verkeerde en die sondes van die lewe toelaat om ons terug te hou totdat ons bestemming mis? Gaan ons dit doen? Is ons bereid om dit te doen? Om die verkeerde en die sondes van die lewe af te lê? Of gaan ons dit toelaat om ons terug te hou totdat ons uiteindelik ons bestemming mis? Kom ons sluit ons. Father, I want to ask you that this word will truly be written on the tables of our hearts. Here, ek wil vra dat ons sal agslaan en Here, dat ons sal hoor wat U aan ons sê en help ons om gehoorsaam te wees. Achan, ek was so klein bietjie afgewy.
And He paid the ultimate price, Lord. You don't want us to pay the ultimate price, and therefore you became the ultimate sacrifice. But we have to obey you and lay down and rid ourselves all and everything that is not of you. And therefore I want to pray today that you will help us to do so. Here dat U ons sal help om op die plek te wees waar ons weet waarheen ons gaan, waar ons weet waar ons is en waar daar niks is wat ons teruggaan. Maar wanneer daar iets opkom, dat ons onsself sal stroop daarvan, Here, dit sal aflê en U eerste sal stel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.